So hello guys, welcome back to Gonester on YouTube channel. So pinia vlogs ke lang me pegan je la si keceng pen kijutan nang lang dun beko pinia vlogs ke putang te nang li tom pan langsun si dapat la ekpo pini ni tom ni ek ni ka supi ni tipi tom pen di langsun kiju dam ji pula si nang li tom pan na napak la ekpon po la si nang li tom nang lang no la si ni likelam na ningji te ko la si kicho che dem ane nang li tom nang pa kem po si la si ning che thelo ton te a vlogs de lang tu lo na. तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुका है हमारा निदुम अला उसे नी एकदम पे दी नॉन बंग लदा का वाटरफॉल आदि मन हेलो जो यो नॉन हदा अदुंगन नम बदे हला दा है अदुंगन नम बदे अपना दा अदुंगन नम में का से दी नली तुम हने दी नपक लंग सुपर मेकअप बदे यो नॉन बंग अपू दला होल का इंतु दुंगो For the first time I'm coming to here waterfall. So guys यहाँ पर हम लोग हमारा भाई का बेटी हम लोग 3 ही आया है पर 6 आया है bang trok den ni tum ke bang di amasa la ni itu ma bang hap hian sido non bang da angsongan non bang dampo la sia da adungan pen ni pa di adungan pen paklai ko de eto man nang lang dulu जो càng từ xưa tắc đi है làng mép big à wow क्या नजारा है हो तो ये देखो बिलूघाट वाटरफॉल्स और कार्बी से बोलते हैं पाकलोंगकाम वाटरफॉल। क्या नजारा है उफ बहुत ही खूबसूरत है सुकून से मिला मुझे दिल करता है यहाँ पर रह जाओ। तो गाइस लाहेनो बिलूघाट लुबई बिलूघाट वाटरफॉल निली के फर्स्ट टाइम ना के बैंगलोर दे लगे लाइफ along फर्स्ट टाइम नो दे के बैंगलोर लदा के बिलूघाट वाटरफॉल नो निली फर्स्ट टाइम नो के बैंग दे लपू नि लपू एक सुपी तुम्हें रहती हो आरो 2 लाख ला नी तुम 2 लाख तुम मंगा पीसी 2 लाख दी तुम मंगा एवं इबम लो लहनो बिलूघाट waterfall guys लहनो waterfall बिलूघाट this is the बिलूघाट waterfall so lang ita nali tumta kelang medi kasi nali tumta bang igno la pu bilughat di waterfall la lang punte di hili bang sita me hala alia bang napak lang itong dalo din nang litum hane ke bang ji hala ali bang nang thani ke dalo kasi nali tumta pu pe nar duno la dini ko la si bang igno lang litum da son kini ne mati di nakar dulo sinono bang la da bilughat waterfall di mo nang le igalo kasi nikalong ke the life along first time ke bang long di waterfall di ni thek long le pin lang long le pin waterfall le hano bilughat waterfall ke lang me lang ikta de nang itu me Paklongkam waterfall Karbi pen mange Paklongkam waterfall is Karbianglong lahano waterfall la si bangajat pen mange Bilughat pulo bre Karbi ili metang Karbi pen mange di Paklongkam buheno lahano waterfall
so nili ke first time lang la ke bang long edi la si nini ngarong pigano la pu ni to mene dia porque hala pu tipi tum na to lang si tame ato ha linga le alo la si ato madam bom non mange hem ke dam populo la si nang litum lang mesen bote subscribe nang pino la pen nang li jurpo jurpi tum tek long le lang bote sharing no ka do ka be panta whatsapp status ngam ta biat no la si nang litum da bang long le lang bote la ta ke di di channel long lang igno ke cheng mem ki jodan di na lang ba choro iglo la si nang litum da do me tak me di ta do me tak me kurang tu ka do ka be panta